بسم الله الرحمن الرحيم Di salên dawî de hişkesalî her ku diçe dijwartir dibe û encamên wê neyînî her ku diçe zêdetir dibin. Ji bo ku dawî li hişkesaliyê were jî li Diyarbekirê li qada batikên ta navçeya navendî Rezan nimêja baranê hat kirin. Çalakiya nimêja baranê ji aliyê Komeleya İttihadul Ulema ve hat li darxistin û kêm zêde 1000 welatî beşdar bûn û jin jî tevlî nimêjê bûn. Sekreterê giştiyê Komeleya İttihadul Ulema Mehmet Özer amaje kir ku di dîroka İslamê de cihê nimêja baranê heye û her dema ku rewşa wisa peyda bibe Müslüman serî li vê rêbazê didin. نزیک هفت حیث سال ولی تجاری که دیسا ما ارگانیزه که ساکر من مجا دعای بارانه کر مجا بارانه کر براسی و تاریخ اسلامی سنت کی پیغمبر علیه الصلاه و السلام ور سالی کو باران تو نبن دعا و اول میش تکرین چوا کو ام بیجن مجا دعای وقتی سرس به لمجا روز گرتنی هي رو وقتی بیگرت مرادکه لمجا بارانه یعنی او جي وقتی کو باران تو نبه قدلغی چیه به مرهم المجد که او دعات که براسی ما قراره و دهرو بره دابو نه ما ایرودایه دهرو بره ما قراره خواستندیه دبیجی که بارمی باشه الله أكبر Welatiyên ku bo nimêja baranê berê xwedan qada batikên tê dibin tava dijwar de bi awayeke rojî nimêja xwe kirin û dea kirin ku dawî li hişkesaliyê were. Mele Evdulqudus Hilmiyê ku nimêja baranê dayîk kirin jî anîzbin ku ew hêvî û dua dikin ku hişkesalî cihê xwe bide xêr û bereketê. يعني معلومة فاي مقدار كي تشيبو باران كناي واحتياجي جي هي احتياجي بباران هي ودو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دجيد خستنا داخوازيا باران هي او جي سنتك مقصد هم او سنة بيت ميداني او خير وثواب بتشيبه وهم جي كسيك ورن فيدرا مثلا اوی لمیجا بارانه چواته کرن لمیجا داخوازیا بارانه چواته کرن خطبه چواته خوندن اوی ویاجی ببینن هم هشیاری کی چید به هم توبه اش گناه استغفار چه به نزبون اول خدا عز و جل چه به yani maksad tişteki dini İslamiye. Sanatımızda, işimizde ve ticaretimizde dürüst olmalı. Welatiyên tevlî nimêjê bûyîn di dawiya nimêja baranê de cilên xwe bi awayeke vajî li xwe kirin û dea kirin ku baran bibare û alimên olî jî dan zanîn wateya wê ew e ku mirov zelîliya xwe nîşan didin û dea dikin ku rewşa hişkesaliyê vajî bibe û vegere ser baran, şilî û şahiyê. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.